Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Joyce. Manipod Bagulin La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naanos ken managisem ni Nick idinagaram kanyak. Isu asa anak anagdwadwa anangaklon iti ayat na. Ket nagden na kami meten. Ngem kabayatan ti panaglabas dagiti aldaw, mariknak ti panagbaliw ti ugali ni Nick. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joyce. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At da ka matgaya mananakaw, asino ti kadwa managawaid? At da ka dininik? Siyakla ang tatang. Nagapa kayo ka di manayd? Saan arumbang ama-ama ni tatang akab-kabilon nak ni Nick? Ama ano anyamot ti maaramidan na. Nasgan ang makapanunot akiti irason ko. Oy, Joyce, nagulimag ka mait. Ah? Ay, kuwa tatang. Mailiwak ngamin kada kayo. Iso ang nagawidak. Oh, adtoy oh. Ginatang ko daytoy para kada kayo. Saan kalata ko man naging matang? Adumot tinatang ditaw eh. Iso sa anak amaawanan iti sidaan. Uray Saan matadakas no ikan kayo sagpaminsan? Adda na talgad at trabaho tatang. Kat kabailak ti gumatang. Ala. Umay kang harudain. Taintaag kape, ijay kusina. Oh, Joyce. Dakkel tinagbaliwam Uray si kamot Kumusta ka mat ngay? Adda ka di matan asawam? Addan. Si kangay? Single laklataging ga ita. Inururay ka ngamin. Ngam addamat gaya man kadendennam. Sanak man nga ang awan iti kasta, Denver? Nay, adda ka mat din barbaraw. Anya ti masapul mau. Kuha tata. Bumulod ako maitipala. Aya, sige. Nga magkapi ka pa Kakaisuna ang nagawid ni Joyce. Amaw nga italaeng manen nga agkita kayaw. Adda ginatang ko asidaan ta, babe. Naimbag ta nagsublikan. Pasensyakan kadagiti na isawang ko Nabanugak lang siguro. Ala, isaganam nga rodan ti kanenta. Mabisina kon. Okay. Anya ka di manen ti imbagbaga ni tatang mo ken ka? Awan mo ti dakas ng imbagana Amang ano nagipulong ka manen ken kuana? Apay ka di akas ti ibagbagam kanyak. Kagurguranak ni tatang mo. Respetuam kumamot ati amak. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Kasanumat ngamin? Nasakit ti panangkit kita na kanyak tunggal umay ditoy. Kas di talaga ni tatang, babe. Iso mairwam ka kuman. Kan makiistorya ka mat ngamin kan kuana Nagaduad dramam dita. Ingkakat isaganan ti kanenta. Apay nasapa ka? Adda nga duty kita. Alangan mo't ngaglangan akmanan. Awanan ti kanenta no aglangan akmanan. Sapay awan trabaho. Gaputawan trabaho, awan maten sa serbik. Isu ka di ti kayat mo asawan? Saan mo't siguro adakas no ibagak ti pudno, babe? Sige, saan tan nga agapa? Dapat tinapatagapapanak ita. Ti kunam kit di, adda sa bali akas sinarak mo. Siyak pa'y ti atapang nga adadakas nga aramid na. Kat no si kati adu ti kachat na. Oy, di kag sasaw iti kasta. Makaraman ka kanyak. Ibatan ti imak. Masaksak tanak. Maminsan pa'y asawam da ita. Kabilin ka na. Bes! Apay day ta imam. Anyat na pasamak. Awan day to'y. Di mo latan ikaskaso. Dinangran na kakadimanan ni Nick. Saan? Apay ko maadang ranak ngay. Amok ti ugali day dya a tao.
Sadot lang arudan. Nagpuskol pa'y tirupa na. Si kamot, bes. Boyfriend ko dayjay anya. Apay ngamin no i-break mon. Isumat lang, adi nakatulungan. Diyak nga rod ka ba alan, bes? Ay, martir ka talaga. Apay pa'y laang makirelasyon ka itikas di a klase ti lalaki. Ay, no syaklati si ka. Nabayagan nga in-break ko dahi dyan lalaki. Agbaliw tumatlaang, bes. Huh? Anyang agbaliw? Nasurukan amay sa katawan nyo. Aging gaita, awan pa'y ti makitak ang nagbaliwan na. Best! Da kayo matgayam, nana. Anya ka di ti masapul yo? Umay ko kumasingiron ti abang yo. 3 a bulanan asan kayo ang nagbaybayad. Ha? Awan ka di ti intad ninik kada kayo, nana. Intad ko ngamin kan kuanan ti abang mi para iti 3 a bulan. Awan pa'y mo't, balasan ko. Sige. Inton malam nga rudan, nana. Alaag pa'y ti sweldok. Oh, sige. Agyaman na. Awan anyaman na, nana. Siyak tulatan ti mapan iji balayo. Tapno saan kayon amabannog nga umay ditoy. Unay kamutan, Nick. Nangus-usaram iti kwarta pagbayad mo kuma iti abang ta. Nagastos kon. Pangalaan ta nga rudon ti pagbayad ta ita. Agpampanunot ka kadi, no saan? Makamu ka na. Si ka nga ro ti ada trabaho na. Awan lang nga rudon trabaho. Si kapay ti agsao iti kasta. Apo unay kamutan, Nick. Saan tan nga ubing? Nagastos ko nga ro ti kwarta. Di mo urayan ama umakan ka. Anya ko ma? Si ka lang ay ti babae. Adu pa'y dita. Mano atawan nga inananusan ka, Nick. Si lulukat ti ridaw no kayat mon ti pumanaw. Kasta gaya ma. Sige, ag-break tan. Kat makamu kamatan iti biyag mo. Ngamsak ba'y a pumanaw ka? Balunam daytoy. Anay ko! Nana, aduyan ti abang mi. Agyaman ak, Joyce. Nay, naan ano day tarupam? Ay, saan nyo latan nga ikaskaso, Nana? Amok ti makagapo, balasan ko. Kinabil na kamanan ni Nick anya. Ngamin, tunggal mapanak ijayan nyo. Kanayon ko, mangag ngagap apa kayo. Uwan nga rod, Nana. Naimbag man, tamaan ano, samtikas jay alalaki. Si kalaang ti agtrab-trabaho para kada kayo adwa. Naimbag kumamot no tulungan na ka nga aglaba ka nagluto. Kasla saan pa'y? Uwan nga rod, Nana. Isa na sa isaya at siguro no pumanaw akong dito eh. Ay won, no para kanyak. Kat nasaysaya at no umikat ka pa'y. Amangan no saan lang adanog ti malakam mo kenkwana. Kasanungay no patayon na ka. Dayjay nga rod kat, Nana. Bayam ni Nick. Kita man no ada pagbayad na iti abang intun awan kan. Tatang, Nay, naan ano tarupam? ay, awan daytoy, tatang. Ni ka dinek taking gapwanan iti dayta? Tatang. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan na kan ka? Saan ang maikarikan ka ti kaskan kwa na? Saan naklangarudan arispituan? Kastapay lang ti aramidan na kan ka? Jak mapakawanday di lalaki. Baybayan yung tatang. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Anyan tungay ti pagbanagam, nukaskan kwa na ti pakikalay saam. Naimimbag pa ni Denver, tarispituan na. Aday ta kayo man ang tatang. Gayam lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Ngam nukaskan kwa na ti pakiasawaam, awan ti pagdanagam. Nagagait kan na respeto ni Denver. Best, pudno ka di tinangag ko? Nag-break kayon kaninik? One best. Ay, naimbaglangan, tanalawlawagan ti panunot mo. Mailiwak kan kwa na, best. Anya,
Kalpasan tinaramid na kan ka? Wenno, kayat mo manen akabilan na ka. Ay at unay ni Nick. Ay ayatem ayatan nakakadimot? Diyak pa'y nakita sinukon na ka dito best. Awan nga ron ti oras na. Kasano nga awan oras na ako nam, kat awan matrabaho na. Ay na, di mon ikalintagan day dyan nga ex-boyfriend mo. Di mo kanunungan ti mading aramid na. Sigala ang tinakakaasino kasta. Ay, best, no siyak ti sika. Agpaaro maklaangan ka ni Denver. Ha? Ay, di nakman ang awon na kasta. Naimbag ni Denver. Taka na yun nakaasukunan. Idi saan mo pa nga inaklon ni Nick. Apay, di mo makita tinagdumaan da? Wanan, bes. Kan may sa, no ay ayatan na ka ni Nick, tulungan na ka kuma. Kan di nakapagbalinan akasla babaunan. Joyce, mabalin ka diti agaram kan ka? Ha? Makatawanan tinapalabas, sipud nag-break kayo kan ni Nick. Mamati ak anak ka move on kan kuana. Kwa? Mabalin ka di matlaang? Sige Nabayagan nga agam amo ta, Joyce. Nabayag matan nga inlimlimod ko ti panagayat ko kan ka. Gaputa jak kayat amadadaal ti relasyon yo kan ni Nick. Ngam panagkunak, kat ti Diyos tinangaramid iti dalan, tapno agsubli ka kanyak. Sika talaga. Pudnumat, saan ka di? Tano saan kayo pa nag-break kan ni Nick? Agsubli ka kadi pa'y kanyak. Kaya't asawan day ta, siyak tinaituding aparakan ka. Sika talaga. Ala, mangantakit din tani. Mabisina kun. At namadlaw ko ken ka, Joyce. Anya day tatang. Namadlaw naragsak ka. Ni ka di Denver, ti makagapaw? Saan yun adamagan pa'y tatang? Joyce! Isumot day tagpukpukaw di taruar. Umunag ka pa'y Denver. Sana pa'y anak kasagana. Agawaam nga roden, babe. Amangan numaladaw ka iti trabaho. Wan, agpalasak laangan. Denver barok, agyamanak Itian niya, tata. Agyamanak iti panangas asikasom iti anak ko. Amok anasaya ti masakbayan naken ka. Kat sapay lakumata saan kanto Apolos ng agbaliw. Namnamaan nyo day tatang. Ay ayat unay ni Joyce. Katjak kayat amapukaw kumanan. Agyamanak barok. Best, asino dyan ang itulod ka? Ni ka di Denver? Wan, ni Denver day jay. Ay na, nag-sweet na talaga ni Denver. Ay, kaano nga ta amadanak itinobyo akas kankwana? Addan tumat laang Amom, no saan ka la best friend? Amang ano inaga ko ka ni Denver. Ay, saan mo matla ang akabaalan, bes? Siya ka di pa iti ko nam best. Sexy kan napintasak mat. Iso nga kabaalak nga agawan ni Denver kan ka. Uray anya pa'y ti aramidam. Sanak nga isukat ni Denver. No anyaman ti planom, ibagakkan ka bes. Itapay laang, di mon ituloy. When ka di? Kung kunakmot lang day Apay ko mga agawak ni Denver kan ka. Kat adamot ni Kaifer ko. Alam, sapay la ko ma. Tagtultuloy matanti kinaraksak yo ka ni Denver. No kasta bes? Adamot ng boyfriend mo? Katwen! Ay na,
maragsakan ak unay para kan ka, bes. Yam amok to ken ka inton day off na, best. Mabalin pa nga double date tayo, Ibagam to kan ni Denver. Aywan kay-kayat ko ti kasta. Joyce, Nick, apay asurut-surutan na kami. iso ka di ti baro anobyom? Iso tinang iso katam kanyak? Nabayagan nga awanta. Ag-move on kan. Abay, anya ti karkarit mo, ha? Saan ka mata napintas, One, saan na ka napintas? Iso nga anya pala ang tigapo na akamat-kamatan nak, ha, Nick? Ti kwartak ka di ti makagapo? Ha? Oh, apay asaan ka makasao? Podno ti imbagak saan ka di? Sardengan na kami itinubyak, Nick. Saan mi akayat ti makiapakan ka? Isu pumanaw kan. Sana si kati kasarsaritak. Kukwaklaan ni Joyce. Pare, saan mo ako ko ni Joyce? Kan saan nga'y ayam ni Joyce? Tapno ibalang mulatan no naumakan. Asa mula sublihan. Intun mariknam akasapulam. Sardangan na kon, Nick. Gaputa na bayagan nga awan panagayat ko kan ka. Ni Denver ti maikari kanyak. Saan asika? Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Nick kanyak. Kalpasan ti may sa atawan, nagkalaysa kami kini Denver. Saan nak nagkamali ani Denver ti pinilik, ta saan nakapulos adinang dangran. Ken dakkel ti respeto na kadagiti naganak ko. Alakastan, katagyaman nak itingga pa ng idrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Joyce. Joyce, pagayam ko, nasaya at met, tadimtengken ka ni Denver. Nga isugayam ti agbalin, akatakunaynay mo iti biyag. Ala, ket kablaawan kayo, itinaragsak a pamilya a binangon nyo. Sapay la kuma, tagnanayon ti ragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga ti tinagan a Joyce, manipod Bagulin La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.